guys, mana murtii bakakkaa maal qabatee deema? Waan dhugaa topiika ka dhugaa jechuun kan cubbuu nama hin keenye ka kijiban taane ka dhugaa jechuun yoon dhaggeeffate onnee kaanaan turreef silaa hatee galanni kee yartuu si nyaate kaa fakkaatee fiira kee Nilikinis bukene sidana manyata wadada sidanke ngafto kona poto hateki ya wayo mankara rebonyos lobbu kanke kali tefachun dandenyo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh dhugaa dubbachuudhaaf naftee daran jechuudha ummata afaan oromoo haasa'u opidio dullatti tanaatu Jawaar Mohammed firri badame dhaabbachuun isaa kan isaan aarsu taa'uun isaa kan isaan aarsu tarkaanfachuun isaa kan isaan aarsu jechuudha itti hidhatanii hirri badabanii cinqamanii jiran jechuudha isiin Jawaar Mohammed qeequu miti ilmaan abiyoot kaasaayee camadaa fi abiyoot kaasaayee xamanjaan illee walitti qabamtanii yoo dooniyaa tokko keessa akkana gadi isin taqashne wabcoo isin geessine isin daayine yoo dhukkaatanii baatanu jechuudha miila Jawaar Mohammed geessan miila Jawaar Mohammed yoo isin walitti qabne isin daayine namni miila Jawaar Mohammed ga'u keessaan bo'u unkwaan Jawaar Mohammed qeequ miti mooraalii Jawaar Mohammed itti qeeqan akkami qabdan isin bar salphattoota harka dhiigaati bar isin akkami Jawaar Mohammed qeequudhaafu akkanatti jettan yoo isin daakan bar Jawaar isin nama ajaiba kan shirati duma bareeda shee ammaatti deema uume rabbiin hundarra caalchise buntuu jimmaa rabbuun eebbise buntuu jimmaa rabbuun እኔ የምለው መቼ ነው ቆይ ኦሪጂናል የምትሆኑት? ሁሌም ኮፒ እንደሆናችሁ ነው። እኛ ታሪክ ሰርቀን አናቅም ነው የምትሉት። የዱሮ የሰረቃችሁን ታሪክ እዛው ተውት። ያሁሉን ነገራችሁ። ቄሮ ብለን ስንመጣ ምን አላችሁ? አማራ ብላችሁ መጣችሁ። ጅርቱ ብለን ስንመጣ አላችሁ ብላችሁ መጣችሁ። ትላንትና ደግሞ ባንዲራ ይዘን መጣን በፊልተር ታቃጠላችሁ። ምን አረጋችሁ? ሄዳችሁ ይዛችሁ መጣችሁ። አያችሁ ሁሌም ከኛ ኮፒ እንዳረጋችሁ ነው ሁሌም እኛ ያረግነውን ነገር እንደሰረቃችሁ ነው ሁሌም ቢሆን ኦሮሞ ያረገው ነገር ሁሌም ታረጋላችሁ አንድ ቀን እኛ ከናንተ ኮፒ አርግተን አናውቅም እኔ ብሞት ይሻለኛል ከናንተ ኮፒ ከማረግ ብሞት ገባችሁ አይደለ ይሄን የምላችሁ ምንድነው ኦሮሞን የበታች አርግታችሁ ነው የምታስቡት ኦሮሞ ምንም የማያውቅ ይመስላችኋል ሁሌም ኦሮሞ እንደዚህ ነው ትላላችሁ ግን ሁሌም እኛ ነው የምትከተሉት መቼ ነው ራሳችሁን ሆናችሁ የምትኖሩት መቼ ነው ኦሪጂናል የምትሆኑት ሁሌም ከሰው ኮፒ ከሰው መስረቅ እስቲ ራሳችሁን ሆናችሁ ነው የምመክራችሁ ራሳችሁን ሁኑ እስቲ ፋኖ ብላችሁ ሰይማችሁ መጣችሁኛ ቄሮ ብስንል እስቲ ራሳችሁን ሁኑ ይሄንን ነው የማመከራችሁ ምክሬ ነው ይሄ ራሳችሁን ሆናችሁ ኑሩ ኦኬ ምንጉር ነው ሰው እንዴት ሬሳ መርጦ ያለቅሳል እነዚህ መርጦ አልቃሽ ሰው እኮ ዛሬ ነው እንደ የሞተ ያለው ንጹሃን እኮ ቁርሳቸውን በልቶ ምሳቸውን የማይደግሙ ሁሌም እኮ እንደተገደሉ ነው ሁሌም ዛሬ ነው እንደ የሰማችሁት እናንተ አማራ ተገደለ በዚህ ጋር ሄዳል አማራ እንደዚሁን አማራ ኦሮሞም ወሎ ውስጥ እየሞተ ነው ያለው ወለጋ ውስጥም ኦሮሞ እየተገደለ ነው ያለው እናንተ መርጦ አልቃሽ ዛሬ ነው እንደ የሰማችሁት ሰው መገደሉ ሰው መሞቱ ንጹሃን እየተገደሉ ሁሌም እንደተገደሉ ነው ዛሬ ነው እንደ የሰማችሁት ቲክቶኩ ሙሉ ያለቀሰ ፌስቡኩ ሙሉ ዩቲዩብ ዛሬ ነው እንደ የሰማችሁት ሁሌም እኮ እንደተገደሉ ነው ሁሌም የኦሮሞ ንጹሃን የትግራይ ሁሌም እንደተገደሉ ነው ለምንድን ነው ድምጽ ሳትሆኑ ዛሬ ነው እንደ የሰማችሁት እናንተ ዛሬ ነው ያያችሁት በቃ በጣም ነው የምታሳዝኑት መርጦ አልቃሽ ዘረኛ ነው ኦኬ መርጦ አልቃሽ ሬሳ እንዴት መርጦ ያለቅሳል እንዴት Bismillahir Rahmanir Rahim ፈጣሪ ልቦና ይስጣችሁ Yoonu kani owina sonsa jagnatu jira maltu sibasa yoginda male tanachiniku hininta male tanachiniku jagna oromo ya originale adunya marasu watu chale Assalamu alaikum
عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن أمتكو الشمار كفوني تيك توكي نعمل لي قوة الجرا عمل لي الفني الجرا جتشورا. الحمد لله رب العالمين وهم دافو فولو تولشا كلتوما والفادا. Guys, mana murti bahaka mal ka wadi rema mal duga topika khatuga jechu khachupu na manan kenye ka khijiban tane khaduga jechu yonda ke pati onne